Pozdrav ekipa, šta se radi? Kod mene svašta. Trenutno smo dobili neke nove narudžbe. Jedna od narudžbi je imamo da uradim za GoPro kameru. Nosač, držač, kao što vidite pukao je. Već sam ga dizajnirao, model je ubačen na prusu. Dok Elder radi neki novi komad, s tim da još ništa provjereno, a i novi sistem je, tako da ne mogu ništa reći više o tome. Ali uglavnom, sad ćete vidjeti kako se određene mašine mogu pustiti u rad, posle dizajniranja, prebacivanja programa koji trebamo, do predmeta koji trebamo da izradimo, 3D štampanje. Proces je sljedeći. Na računaru prebacimo na SD karticu. SD karticu postavljamo zavisno gdje se slot nalazi koje mašine. I mašinu puštamo u rad. Kao što vidite, ovdje već sam na Elderu pripremio, tako ću malo kameru ovako maknut, da je pogledate. To je Elder mašina. I ona već ima urađen jedan dio komad, to jest sad ćemo uključiti drugi komad. Mašina sve je pripremljena, s tim ću samo skinuti staklene površine. Imamo dva ova kao kliješta, držača, šta već. I imamo i kako je to lijepo za lijepo. Ovo ćemo otpad. Kao što vidite, moramo ga lagano skinuti. Neka ne ide tako lagano. To je to. Komad gotov, pripremljen za čišćenje. Vraćamo, kao što smo rekli, vraćamo i kliješta, to je držače. Vraćamo držač, možemo stik, malo naložimo ponovo površinu. Stavili smo. SD kartica je pripremljena, okrećemo na printanje. Odabiremo željeni komad koji treba i mašina je pripremljena se lagano za rad. Lagano se nagrijava, prvo nagrijava se ovisno kako program zahtijeva, nekad radi nagrijavanje dizne i ploče ujedno, nekad prvo krene ploča, pa kasnije digne temperaturu, zagrije dovoljno temperaturu ploče, zatim zagrije diznu i sama krene u rad. S tim da odmah malo ćemo je po početku propratiti kako radi, tako da bi mogli djelovati u slučaju da nešto krene loše. Zatim da vam pokažemo prusu, prusa MK3S Plus. Ovdje kao što vidite malo je oko oštećena, ali nebitno, i dalje je u funkciji. Uglavnom rezervni dijelovi su naručeni. Malo ovaj končić da očistimo. Kao što vidite prazna i šta nam je potrebno? Potrebno je novu rolnu. Moramo zamijeniti rolnu. Potrebno je da zagrijemo, odabiremo 5G plastiku
i ona se lagano nagrijava. Potrebno je isto tako znati da temperatura radne prostorije mora biti zadovoljavajući nekih 30 stepeni, inače modeli neće uspjeti kako treba. Odljepljivat će se, imat će dosta pucać, bolje rečeno, što šteti na materijal, a to nam nikako ne ide u korist, pa zato primjenjujemo znači sljedeću tehniku. Držimo temperaturu dovoljno jaku, prostorije gdje se nalaze mašine, da bi mogli kako treba da radi. Sad dok čekamo temperature lagano da postignu željenu temperaturu, malo ćemo korigovati. Ovo ćemo staviti dovoljno je 60 stepeni. Ovo ćemo 235. Fen. Brzina fena na 0. Tako. Pošto je hladno vrijeme, nema da potrebe pretjerano da djelujemo znači na kako treba način. Tako, lagano nam se zagrijava mašina Elder. Sad ćemo prijeći na prusu. Potrebno znači, ona se dovoljno ima radnu temperaturu, potrebno je izvršimo promjenu kalema, bolje rečeno. Znači, potrebno je da promijenimo kalem. Idemo na ekstruder. On se kreće znači u kontru. Tako je. Očistili smo lagano diznu. Lagano se ona izvlači. Tačkovat ćemo da bude slobodna skroz, tako da možemo promijeniti bolje rečeno drugu rolnu ili kalem. Ali, slobodno. Na njoj malo imam, pa ćemo staviti dole. Odabrali smo crnu, znači. Tako. Odabrali smo crnu, prima. Trenutno. Vidimo kakva je ona. Ovo ćemo kasnije u otpad baciti. Je li ovo crna? Da, jeste. Da, jeste, crna je. Početak, tu je. Pripremimo je. Lagano uzimamo makaze da bi mogli očistiti. Jer je u kosi dovoljno, znači početi da bi onda mogli ubaciti na ovu. Elder nam je krenuo raditi. Idemo ponovo na ekstruder. Idemo ga znači da lagano ga uvući.
Ovo inače automatski se radi, ali međutim je senzor otišao. Tako da ga čekamo da dođe. Tako. Kao što vidite, Alder je krenuo raditi. A dok čekam da se pripremi, znači prusa. Kalem da uđe dovoljna količina kalema. Tako ide dovoljno. Još možete ovako pogledati kako to radi. Ona lagano znači priprema ispis. Prve su crte, tako da ćemo malo pričekati. Ako što vidimo, znači prusa nam je lagano pripremila se, crni nam je krenuo izlaziti, odlično. Pošto je bijeli bio, treba dizna fino cijev sve da se očisti. Da vidimo SD karticu. Ovdje. Znači, dizajnirali smo novi dio, ako što vidite ovaj za GoPro kameru, ovo je G format, to je taj dio koji je komad pukao, dizajnirali smo i stavili smo, sad znači pripremamo da ispis napravimo. Ćemo sačekati malo da se restartuje. Tako. Upozorava nas na update mašine, znači posebno dolaze kablovi. Treba da preko laptopa prebacimo određene fajlove u mašinu, tako da bi bolje mogla savladavati nove materijale koji su sad trenutno krenuli u proizvodnju od strane Pruse. To ćemo ovako pogledati. Alder i dalje nam radi. Prusa nam je priprema se lagano. Ona je, znači, možemo pojačati lagano temperaturu. Dizne, znači, stavit ćemo 230, po meni je idealna temperatura, što je hladnije vrijeme. Tako, sad čekamo temperaturu na prusi. Da vidimo će sve proteći kako treba. Imamo problem s kalibracijom.
kao što rekli smo, znači Prusa nam radi sad trenutno. Postavio sam i urad, tako da ću uskoro, znači za neke otprilike 2,5 sata mogla biti uraditi nam nosač za GoPro kameru, G verzija, tako da bi mogli, znači uskoro nositi kameru na sebi, to znači Prus. Dok nam je Ender radi novi model, to će biti ostati malo tajno, da vidimo će sve kako treba uspjeti da ulegne. Ja se nadam da hoće. Toliko od mene. Zdravi, živi, bili. Sretno.